akugezemo. Amen. Mwuka yarambwiye ngo Yesu wamenye utaraguhinduka, kandi Yesu ntazahindura ku mubiri gusa, ntazahindura mu mwuka no mu mubiri. Yesu utarahinduye mu mwuka ngo ahindure no mu mubiri, uwo si Yesu. Ni amakuru wibiseho, hazaza ndi nayahindurayo. Ko ni kukuri. Hazaza ndi asimbura yonga, kuko ni amakuru. Ariko wahuye na Yesu akamenya ukuri nyako, akamenya ukuri. Akamenya ukuri. Yesu niwe kuri. Yesu niwe kuri. Agufata akakuyobora, akakugenza uko ashaka. Akagufata akakuyobora, akakugenza uko ashaka. Kubera umwanya rikaje kuca kabiri. Iyi ni imbaraga ya kabiri. Nukumenya umwihariko wawe. Kumenya umwihariko wawe. Imana asifiwe sana. Amen. Biragoye kugira ngo wiyegurire Imana byuzuye utazi umwihariko wawe. Kuko Imana yagiye kurema Elise, irabanza irema ikintu ntandukanye n'abandi bantu mwisi. Ibona kundema kugira ngo nzagikore. Kandi hanze yico Elise yaremewe, ta Elise uriho. Ni napfa ngejeje imyaka myinshi, nzapfa shaje, ariko sinzopfa shoje. Ariko no bamuco naremewe, nkagikora igihe Imana impaye nashaka ngapfa ngeze muri no myaka. Imana ishaka ko dupfa dushoje kuruta gupfa dushaje. Kuko icyo twaremewe gitandukanye n'ic'abandi bantu bose. Amen. Imana yaragiye itegura Elise, imuremera ivuga butumwa. Irema abantu Elise azakiza muri rivuga butumwa. Irema abantu Elise azahura nabo bagafasha ubuzima bwa Elise bwo hanze n'ubwo mu mwuka muri rivuga butumwa. Iragenda irema ubuzima bw'ijuru bwo mu mwuka iburemera muri uyu muhamagaro wivuga butumwa. Iragenda ifata ubuzima bwose bwo hanze iburemera muri rivuga butumwa. Hanze yo gukora ivuga butumwa rya Elise no gutakaza Elise. Izina ufite, n'ubuhanga ufite, igikundiro ufite, n'ubwenge ufite, ubwiza ufite, inshuti ufite, zirangana n'umwanya washoye mu mwihariko wawe. Wabaye ukora ibitangaza. Izo nizo mbaraga z'umuntu. Hanze y'icyo waremewe, hanze y'icyo waremewe, wewe turiho. Tambaraga kandi naratangaye. Iyo umuntu ageze mu murimo wiwe, mu mwihariko wawe, hazabe ikintu. Reka mbanze kugira ngo mbanze mvuge ibiza biba, kamaze babwira kugira ngo umenye. Icambere kiranga umwihariko wawe ni ikintu ukunda kandi ushoboye. Ni ikintu ukunda kandi ushoboye. Icya kabiri ni ikintu utazuburira umwanya mu buzima, kiranga uwo mwihariko wawe. Icya gatatu ni ikintu uzukosora wicaye utabwikora. Iyo wicaye ukabona intebe ko barazipanga nabi wicaye, menya ko umwihariko wawe uri mu protocol. Icya kane ni ikintu ugeramo ukagikora byoroheje bitakuvunye, kubera ko nabusanzeyo bose, kubera ko ari umwihariko wawe. Ubarusha ubuhanga muri cyo, kubera ko ni ikintu kikurimo kirikora kuruta kugikora. Umwihariko wawe. Umwuka yanigishije ijambo abantu, arambwira ngo umwana mutoya ngo ahantu hiwe hambere hagufi habaho ngo ni mu kanwa. Umwana muto ahantu he hagufi kuruta ahandi hantu hose ni mu kanwa. Azatora ikara ahantu hose riruhukiye ni mu kanwa. Yatora umusheri ahantu hose uruhukira ni mu kanwa. Ikintu cyose atoye kiba kirihe kizagihagarara ko yakigejeje mu kanwa. Umuntu utaramenya umwihariko we aba ameze nk'umwana muto. Baza baririmba kama yumva n'ibyiwe.
bacuranga akamayumva nibyo, babwiriza akamayumva nibyo. Biragoye uwo muntu kugira ngo yiyegurire Imana byuzuye, kuko ibindi byose arasakuma. Ariko iyo wageze mu mwihariko wawe, uzugira imbaraga, uzutandukana n'abandi, kubera ko n'umwihariko. Kandi uwo mwihariko iyo hagize n'uhagarara urwaye, kubera ko ukuzuye uzumusinda ataze ukwaguye. N'umwihariko ni ikintu Imana tico kwimirwa, ni ikintu kiyakibira muri we, kiza kikubuza umwanya, kiza tico kwemerera gutuza muri wewe. Ni ikihe kintu kikubujije amahoro muri wewe ngo uhaguruke ugikore? Niki kugira ngo umuntu agwize imbaraga zo kwiyegurira Imana. Imbaraga ya kabiri ni ukumenya umwihariko wawe. Kumenya umwihariko wawe. Biragoye kugira ngo wiyegurire Imana byuzuye nta mwihariko wawe. Biragoye ngo ubeho nkuko uwo wadupfiriye ashaka kubaho, utazi ico yakuremeye, utazi ico yakuhaye nk'umwihariko wawe. Biragoye. Yesu umwana w'Imana yakugezeho, ushira ubwo bugahumurika, naco turusha abandi, uretse uwo Yesu niwe turusha batamufite. Iyo imbaraga ya gatatu nukuba wewe ahantu hose, kuba umwe ahantu hose. Iyo umaze kumenya ukuri, ukamenya umwihariko wawe, biragusaba gufata amarangamutima, bikagusaba gufata imbaraga zawe, bikagusaba gufata ubushobozi bwose bukurimo, ukabugira wewe wo mu materaniro, akaba wewe wo mu kazi, akaba wewe wo mu rugo, akaba wewe w'ahantu hose. Ico gihe iyo wiyeguriye Imana biroroha cyane. Ndetse muri kwa kubumwe ugashobora amaranga, iyo umaze kubumwe biza bigushoboza gushobora amaranga mutima kuyahica Imana ishaka, kuko amaranga mutima atacemera. Sinzi ko ryumvikanye. Iyo umaze kuba wewe biza biguhesha gushobora amaranga mutima n'ibyiyumvo byawe kubiha ibyo amaranga mutima adashaka, ariko Imana ishaka yakugeneye kubabyo. Amen. Baho urugero. Niba hari ikintu amaranga mutima yo muri iki gihe ananira ni iyi Bibiliya kugira ngo umuntu ayisome byibuze azaryama arangije byibuze kubuke, ubundi ni kubuke yaga, byibuze ukaryama usomye byibuze igitabo cy'Abefeso, byibuze babandi b'ibitotsi byinshi, ukaba nkuvuga ngo reka kuko mu bintu bimwe biza bisindisha bikamara ibitotsi bibaho, Bibiliya niyo ya mbere. Iyo ufashe amarangamutima ukayatoza Bibiliya, biza bikorohera, habe niyo norara muri kesha cyangwa ahandi hantu hariho hose ngatinda kurya. Iyo nkeneye kudasinzira ndambura Bibiliya, iyo nyirambuye nukuvuga ngo mbasa n'umwo ikaho. Bibiliya iyo wabaye umwe biza biguhesha gushobora amarangamutima ukayahica tumva, ariko gishimwa n'Imana. Iyo wabaye wewe umwe biza biguhesha gushobora amarangamutima, bikaguhesha gushobora ibyiyumvo byawe, kubitoza ico data ashaka, ariko amarangamutima adashaka. Muherutse Bibiliya ryari? Bibiliya ubwo ni urugero gusa rutoya. Muherutse Bibiliya ryari? Nawe ugaseke amasengesho ya seke iyo ntakivugwa muri bamwe, ni imigani, ni inkuru ziri kure cyane. Kugira ngo wiyegurire Imana byuzuye biragusaba kuba umwe, biragusaba kuba wewe umwe wa hose,
wa hose kugira ngo ushobore wewe wa kamera umutoze icyo data ashaka, icyo data ashaka. Kuri iri jambo reka dusome Yohana ibice 17. Reka dusome Yohana ibice 17 ku murongo wa 23. Yohana tumwabwiza ko bwanditswe na Yohana. Wabonye yadufasha. Yohana ibice 14 murongo wa 23. Yego. Aravuga ngo Suzari. Cumi na kane 23. Nasubiza. Projectari nari nanze biri hano. Ni Yohana 14 23. 23. Yesu arabasubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo. Umuntu wese navuga ngo arankunda, naje data. Subiramo aho inyuma. Umuntu navuga ngo arankunda. Yesu arabasubiza ati, yego. Umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye. Umuntu wese uvuga ngo arankunda, na data azamukunda. Na data azamukunda. Tuzaza aho ari. Tugumane nawe. 24. Nushaka kurekera. Sawa. Mu kimenyetso kimwe kiranga imbaraga zo kwiyegurira data nugukunda ijambo ryayo. Gukunda ijambo ryayo. Soza kubera kuko ari byinshi. Imbaraga ya kane idushoboza kugira ngo twiyegurire Kristo byuzuye nuguhora dutekereza imibabaro n'urupfu rw'umwami Yesu. Muri bimwe biza bituma data agendana nawe mu mihanda ntagusige cyangwa hariho hose, nukugenda utekereza imibabaro n'urupfu yagize ku bwawe. Guhora uzirikana imibabaro Yesu yagize ku bwawe. Munyamibabaro n'izina ritangaza ry'umwana w'Uwiteka, tumushime n'umukiza. Yemeye guhemurwa no gushinyagurirwa, apfira abanyabyaha, tumushime n'umukiza. Yabambwe yarangije izo kuducungura, ati yarangiye, tumushime n'umukiza. kandi ubwazagaruka kutujana mu ijuru, tuzaririmba tuti tumushime n'umukiza. yavuye mu gituro aja mu ijuru, iwo yicaranye n'Imana, tumushime n'umukiza. yemeye guhemurwa no gushinyagurirwa, apfira abanyabyaha, tumushime n'umukiza. iyo ni imibabaro Yesu yagize ku bwawe. Izo ni ikovu Yesu afite ku bwawe. Izo ni urwibutso Yesu afite ku bwawe. Iyo wicara ukazugendana imibabaro ya Yesu uyitekereza, biragoye kugira ngo uve muri urugendo rwo kwiyegurira umwami Yesu, kuko yarababajwe ku bwawe. Yarababajwe tubona ubugingo. Imibabaro Yesu yagize i Karuvali
niyo twakuye indirimbo zishimwe yarababajwe tubona ubugingo yarakubiswe turababarirwa yarabambwe turabamburwa we yarababajwe tubona ubugingo haleluya yarababajwe tubona ubugingo haleluya iyo ugenda utekereza mu mihanda ukaza ugenda utekereza imibabaro ya Yesu we ukibuka inkovu yakubiswe. Bibiri zivuga ngo baramufashe ngo baramujana bamugeza mu rukiko ngo hanyuma umwami aramubaza ngo se niwe mwami w'abayuda, aramusubiza ngo wakabimenye. Ngo umusirikare wari uruhande rwe ngo aramubaza ngo se nuko baza basubiza umwami, ngo ahita amukubita urushi. Ngo Yesu aramubwira ngo se nimba mvuze nabi ngo unkubitiye iki? Mvuze nabi ngo cyangwa nimba mvuze neza ngo mboye iki? Yesu bagomfata bagapfuka bagakubita inkonje ngo mara akavuga ngo nawe hanura wagukubise wewe wiyita umwami w'abayuda, hanura wagukubise kubera wewe kuberaje nyawe kubera nuzaje ugenda uzoza umenya ko Yesu afite imisumari mu kiganza zankoni wo izoza sheshaga kiza ya misumari mu biganza niyo yasheshaga kiza we hashimwe babiwe wangize umeni bana hashimwe babiwe wangize umeni bana. Uza wibuka ko Yesu yabambwe ku bwawe, uza wicara uri mu wawe ukibuka ko Yesu yabambwe ku bwawe, uza wicara mu kazi ukibuka ko Yesu yabambwe ku bwawe. Mukeje wundi yarambwira ngo nubu abantu bariho none ngo baracakobangurisha nka Yuda, ngo nubu haracariho ba Yuda. Namaze sise gute ba Yuda bakiriho. Arambwira ngo umuntu yarenganyije igihumbi ngo abanguranye na cya gihumbi. Iyo urenganyije igihumbi ubuguranye Yesu urashaka igihumbi mu kazi. Iyo urenganyije ahandi uzumenya ko ugurishije Yesu kurimo. Mwamukoze eshanje na Yesu. Yesu abagiye kagaruka cya gihumbi. Nubu Yesu aracyagurishwa. Iyo utekereza imibabaro ya Yesu ukagendana inkovu za Yesu mu mutima, biza biguhesha kwiyegurira Imana byuzuye bitagabanije. Jambo rya nyuma, iyo wiyeguriye umwami Yesu biza bigushoboza gutekereza intego nyamukuru Yesu yadusigiye, ariyo gushaka batarakizwa. Birababaje kuba uri mu nzu y'Imana unezerwa utaragara umuntu kuri Yesu, ugize imyaka 10 utarabwira undi muntu ngo Yesu araba. Birababaje cyane, birababaje. Uba wirengagije intego nyamukuru Yesu yasize ku isi. Yaravuze ngo nimugende mu mahanga muhindura abantu kuba bigishwa banje. Ese nawe wabashwe n'abatarakizwa? Wari wahara kwijoro, wari wagira umutwaro w'abatarakizwa, wari wabwira undi muntu ngo Yesu arari, wari wasoka ugatera intambwe ukamubwira ko Yesu ahari. Jambo ry'Imana rituganze.